Sembut mitadang ba kajelau ba perston tensong hadian ke jing seperang stat hakiran sosial media ha kabaide bat ki kubuar lamler ba syasho upastor RG lalu bat utaman basanti nong klau ulapan syai pai ba kamde ke kubuar ba sisha kumba lapan bena pai ba habai keren bat kilat patai kubuar ba perston tensong ulu ong batang suyo jingtep nakaliang jong ke sarkar jela kalasim kia bat patha yu diji banyak keren bat udiji ke jela bihar kumju ru ha pedeng ke chiefs ke tri jong ki ar jela bat yakini mentala senran de ki pulit bakirwan pai no salayeng wa ban pensai hak bede bat ka kendiat kedon ka misunderstanding hak i wat ka social media menne por chamit hakaba i pastor lalu bat i temen basam di temen basam di nong club kia lek ban visit ya ka mission joki ante apo Bihar kabana ka Nombak Patna come Chennai, hardly maybe 40 or below 40 kilometers. Nampo Patna, dekadon ka information ka ba ngar ngayo kapor ko ba sibiche Saupo tu ka ba ong ba kisabat hakini ki kunhun na sena kaliang ka VHP or something kaba ki pendik dan ki penton dan ki shop kita ya kini ki abot ki reuramba iwe pastor ba iwe san temar ya yo jintip kumtahi nakaliang jong na nakaliang joka government wood i kontak station po Patna ha kaba DGP jongi yo ekren yo DGP nangta USP jongka Patna rural bandip ya ke sisya kumakalong te kae ke bajia kolong badon tak kami misunderstanding kendiat konsoi te naman ngi ki ong na baya la syasyo syapom te le kamdon ke sisya kumata te nakaliang jong kapor ki polis wood and lai kren ke lalek na tau chief secretary jong yu lai kren bot chief secretary jong ka Bihar wood kila sim ka from action pada hakabakan dulu peladon ke jenis tujumut hakaba kamdon kanu kecik mensau dan kanu kataka kumba kami ke social media balai ngali keren nama nga iting yo lesi kidon kenong sim kabu ban persekutu bakla bahkan don ke komunal kelas yang dia po silong dan ini kala jumi deka bangakwa ban pensaya kamat jompi kalong ai bakit pajbak it sotu bahkan ni ka isu kamdon ndai ru bagi syasyo sadat nang takbaan la a company yakiru daka deki police deki officers hakaba menta kidun on the way hapo airport batkin sawan paino menta kami senesha gawati batkin poino seselong sibet kami lani kalam lo masai instead dikata ka bangang ka penpisah na kalian kusurkar hakaba kumong pi nilai simkia namang itak syok jiktip kita kiri dan lai menta da ka basuk ka basan ban da ka jistu jibun kamdon AA ka isu ka ba ngin ya don ka jing snow atatin na ka jing snow si na ka jing snow kuslai ha ka lo halo jong ni ka jing jia ka ba jia man da ka wa shibiji arpo la ni shibiji shite tio banyak keren ni ai batun ka ngak ni yo banyak keren ten rei na kaliam jong chief secretary jeni ulai banyak keren bu ban pastor ban itu pasat akabi layak keren yaki bat don lo ka bandon kanega kanu kono tenang tam de nata jong pastor ki jong yu ki layak kontak bahi ki pastor sini ki beri jong sinot ki ni tairu bat ki long tot chana de ko mo api kam don kanu kono ke jia kam skosi lani bandon kata ke jia shop ke jia bom biliatan nak bentak ini ki angut ki orang ba ki badeiru ki noyalam jong ki balang hande posle Yung batira sa tanap kayo po. Dia kata ngopi bah don slight misunderstanding hakaba kabaha pelat ba kialin no atana. Le pila sutu bahai. Ya kadang kami kabelong sabar jong matanan bursin kala bami kanu kunu. Then rei ultimately boy tangan dia tam ngopi mari yo jiktip mengiru nilatik opi kene nilai keren de ke brokai la resort hantu hapo tanan aga bakamdon kanu rengkat ru ladon lambat ki security ki polis Kini hi maki sa tanap. ya kai Lo kini hi maki kini aron sa tanap. ke amde balik hi maki ki turu na locality kia ong bayang ini le tanan
Tidak tak itu kijongi kiom bak em kan bahar dengan leci tanat. But kalau very good kajing leci tanat kapan bahar sebut. Banlat kene katai kajing jia le ne kajing ya masau le ne kajing asyo kajing tak. Gak opi nama kidon commission. Kadon commission joki hante kilek ban inspect kilek ban ya slok kadang-kadang juga ngar am layok di tilut na dong sedong kene ngom opi bahasa kedar kadon commission fee hantia ke jaka kabade ka outskirt napatna di imat kadon kam misunderstanding hanen tai nrei komopi kamde kumba la circulate ka social media bakadon ke jinga show badon ke jinga dat ne badon ka jinguri ura